laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu alaikum Saz. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gasi ɗon sikkuno nanade Ino nanade moƴƴano. Ok. Tawi fayin fuɗɗitoɗen kadi wiɗen ɓaawo jernugol Allahu tabaraka wa ta'ala barkinorgol inde makko nden wiyen bismillahi rahmani rahim. Jarne moye dow oɗo nema islam hanaɗo jarnede mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o duwa yettirede sabu oɗo dina islam ko nema hanaɗo yettede, nema hanaɗo jarnede mo Allah handi e jarnede e dow muɗum. Ɗum so o yamiri en yen yettu nema on, en yetti nema on, en duwanike nelaɗo meɗen on Muhammad, nelaɗo Allah on e meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wiɗen ɓay haray sayi on pooɗike jama on tolike moƴƴa, connexion ji ɗin duumama e muɗum haray yawnen artugol e ka wonnoɗen ɗon. Wiɗen haray yewtere men nde wano gelorɗen noon e nde ɗo jemmare waɗande barki ka laawol kisal, haray ko yewtugol fi Fuuta e fulɓe ɓen. Ɗum noon haray ado en arde e mawdu on iɗen jarna julɓe heɗitiɓe ɓen fof ƴettuɓe sa'iji mum ɗin e ƴetti jawle mum ɗen waɗi connexion ji ɗin fi wawugol hewtitagol programme laawol kisal on, laawol kisal ngal e hoore adna Allah on fi ɓeydodirgol e bange kaɗo dina e jokkere en ɗan nden. Haray dendagal auditeur ɓe ɓen salminama, en toriki Allahu tabaraka wa ta'ala mo be yo Allah hisin ɗum ka mum, firtana mo arsike e yahuɓe hewtintina e jaam, hisinaɓe kala ka ɓe wontiri. Aray ɓaawo ɗum min weltanon onon kadi waɗɓe hito ɓen e amen, sabu aray na oustaz Abdallah tu woni e ndiɗo leydi, kono wattangol haqqil yiɗugol yen tawde programme ji ɗin aray ɗum ɗon ko mande giggol e hoolare. En toriki Allahu tabaraka wa ta'ala yo Allah waɗu men ko ɓuri moƴƴude ko sikkuɗon men, o surra men e nder kon anda kon e amen. Hara yewtugol fi mawdu on e oɗo jemma waɗaɗo barki toɓɓere nden ka laawol kisal. Wiɗen piiji ndam no hana andintinede e nder yewtere nden o aranum ɗum ko honɗum suɓoranɗen e nde ɗo toɓɓere. Fi hen ɗum limaza akhtarna hadha al mawdu, fi hen ɗum suɓani ɗen yewtugol nde ɗo toɓɓere fi Fuuta e fulɓe ɓen. Why this topic? Ɗum ɗon woni toɓɓere aranere nden. Toɓɓere ɗimmere nden e yewtay fi Fuuta Jalon. Fuuta Jalon. Ɓaawo ɗum ɗon hara yewten fi fulɓe ɓen e caye aduna on. Yewtugol meɗen ɗiɗo haray en mahay yewtere be e hoore dalilaji ko heɓuɗen immorde defte ko jomiraɓe gande walli fi humpitiɓe fingol ɗo leñol e kaɗo dina e ɗeɗo lare e Fuuta yankoje ɗen e hoore adnallah on. Wiɗen haray rentinen haqqillaji yimɓe ɓen e miijagol e sikkugol sikke bonɗo wonde haray yewtugol fi Fuuta wayiwa jasingol woɓɓe goo, haray ɓantugol fi Fuuta wayiwa liɓugol fi goɗɗo goo. Kalla wona ɗum woni fandande men nden. En andi kala ko wiyete jingalngol mo mum on e hoore fenande ma jingana mo mum on fi tun ko mo mum on ara jinganari gonga on e ko selli kon, ɗum ɗon ko haɗa ɗum ka islam. Allahu tabaraka wa ta'ala yetiken wonde ɗum ko jikku heferɓe ɓen. Idan Qur'ana rentini en e on ɗon jikku ko wiyete hamiyatu jahiliya on kon. Jingande nde majjiyankoɓe jingidirayno wallidirayno e dow mere. Allah no yewta en ka Qur'ana iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyata aljahiliya. Nde ɓeɗo heferɓe yedduɓe Allah waɗuno ka ɓerɓe maɓɓe jingugol jingande majjiyanko. Haray wona ɗum woni ko fandorɓe nde ɗo yewtere, bal ko feññingol gongaji hanaɗi feññinede immorde oɗo tariha arɗo fi Fuuta Jalo, arɗo e fiɓeɗo fulɓe e caye aduna Allah on. Ɓe ngeli annabijo meɗen Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam o rentini en e leƴƴi yagal e bange yagal. O maka ni en al asabiyatu da'uha fa innaha muntina. Haray affaire leƴƴi yagal on, gori yagal on, haray walline ɗum sabu ɗum ko hunde luɓunde, ko hunde bonnayde ndiina. Kono noon serari ka bangal fi hen ɗum suɓiɗen oɗo mawdu nde ɗo toɓɓere, eɗen andi Allahu tabaraka wa ta'ala fahin kadi serari mo yewten e alqur'anare teddude nden wonde yo yimɓe ɓen issane issaji ɗin, mana yo yimɓe ɓen firtane tarihaji ɗin, sabu si tarihaji ɗin firtama yimɓe ɓen waajitoto ɓe waway artude ka hoore laawol ka ɓe faljuno ɓe faljito
kaɓe welsindinoɓe waajito kaɓe bonnunoɓe moƴƴintina ɗum si qur'ana o wi faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun haray qissanoɓe qissaji ɗin belajo ɓe waajitoto ɗum noon haray ɗum ko goo e ko suɓorɗen oɗo mawdu andintingol fulɓe ɓen fi hoore maɓɓe andintingol fuutayankeɓe ɓen fi fuuta maɓɓe on andintingol kala nanowo kaɗo haala e hewtuɗo emo kaɗo haala hewti e noppi mum haysi na o fuutayankejo na o pullo na o haali pularjo belajo o waway anditude ɗum ɗo si tawi mo anduno si tawi kadi o anda kadi o anda ɗum ɗo inchallahu taala sabu wona konngol an ko qawlul ulama konnguɗi jomiraɓe gande ɓen toɓɓere ɗimmere nden aray kadi fi promotugol ɓantugol fi pulaku ɗum ko ɓantugol fi islam sabu kala gollunoɗo wakkili ɓanti oɗo islam si tawi an a ɓanti fi on ɗon haray a ɓanti fi oɗo islam ko ɗum si jomiraɓe gandi tariha ɓe wi'i man rafa'a sha'ana al islami rafa'a sha'ana man rafa'a al islam mo ɓanti fiyake islam on haray o ɓanti fiyake on ɓantuɗo islam on man rafa'a sha'ana man rafa'a al islam faqad rafa'a al islam kala ɓantuɗo fiyake on ɓantuɗo islam haray a ɓanti fiyake islam on ɗum ɗo ko toɓɓere ɗimmere nden e ko duñi en e fi andintingol fi fulɓe ɓen e fuutaji ɗin toɓɓere tammere nden e ko suɓi e ko suɓorɗen nde ɗo toɓɓere yiɗuɗen yewtugol nde ɗo toɓɓere e nder radio ji heɗaɗi ɗin e adnalla on wano ka radio meɗen laawol kisal ɗo ko fi laɓɓintingol ittugol ibtalul muftara'at fi tarihil fulaniyin harayi bagamme e piiji ɗi sella piiji fifindaɗi no ƴetta fawa e hoore oɗo tariha ɓeɗo fulɓe ɗum kadi koko hana laɓɓinede hana suutede itte nder ton sabu ɓe wi tuukalkal ka nder kosam haray no handi e suutede kala ko yani e nder ko laaɓi haray ɗum ɗon no hana ittede fi wota on tigi sikku fof haray ko tuundi donc tariha fulɓe aranɓe ɓen ko tariha moƴƴuɗo tariha laaɓuɗo sifiɗo jikkuji moƴƴi sifiɗi wakkilanade l'islam sifiɗi ko wiyete neɗɗanke yaagal ɗum ɗon seedi hande e ko wonɗe seeditade immorde e jikkuji bonɗi ko fulɓe jikkini hande yoga e fulɓe mana aawa saku ko yoga e fulɓe aawa sanni hande ɗum ɗon no sebti e haqiqa tariha mawɓe maɓɓe aranɓe ɓen ɗum noon haray ko ɗum waɗi inchallahu hewta e on ka laawol kisal ton hewta dendagal auditeur ɓe meɗen ɓen wonde ara yiɗen préparude deftere e windude fi nguɗo pulaku e fulɓe aduna on e cae fulɓe ɓen e adnalla on e iwdi maɓɓe ndin kaɓe iwri kaɓe anda kaɓe manda e ko ɓe mandora e ɓe wiya deftere nden anzilu nasa manazilahum inchallahu e nder lebbi seeɗaji haray nde memika kene biisnillahi taala haray ka banggal résumé siwitugol ko yewtuɗen kon ɗo ɓe wi wo la yahfa alayna anna tariha min ajalli lfununi sha'anan wa huwa min fununi lqur'ani haqqami ko makingol ɗo konngol ko ɗo historien jo mawɗo ibnu khaldun karamokojo mawɗo ka banggal tariha mo julɓe e heferɓe ƴetti tariha e muɗum o maki kanko ibnu khaldun ka deftere makko witende tarihul alam histoire du monde e world history o maki nder ton wonde suuɗaki en julɗo e kefero wonde tariha no jeeya e fannuji ɓurɗi tedduɗe ɗin mana histoire on tariha on no jeeya e fannuji ɓurɗi teddude e jangeteɗi ɗin eɗen andi woni oɗo tariha ko joddugo ko fannu e fannuji alqur'anare nden ɗum koye hoore gonga sabu eɗen andi jomiraɓe gande ɓen fottani wonde ngal ɗo gandal tariha e ngal ɗo gandal alqur'ana mana nde ɗo alqur'anare hinde fecci pecce tati wona wasi ko ɗeri feccima ayeje ɗen fecci kono noon yewtere ko qur'ana yewtereji qur'ana ɗin no waɗi mana catégorie ji tati mana coɓɓuli tati mano wiye kereje tati alqur'anare nden ko kereje tati woni ko nde fawi e dow mum herere arnere nden alqur'ana no yewta fi wiyete kon ilmul muamala min babil qanun gandal huwodiral bi mana ka bangal sharia alqur'ana no yeeto en wonde si gorko maayi acci rewɓe yo rewɓe makko ɓe girdu nin e nin si neɗɗo acciti ɓengu mum haɗa yo mawɓe jiwon jogitoro mo nin e nin si tawi goɗɗo jibinanama
haray yo gerdu nin e nin kanko jibinanaɗo on so tawi goɗɗo no yeeyude haray himo ñawlude yo seedintindir nin yo windir nin so tawi goɗɗo no walade maaya so i wonde nde ɗo nawnare ma nde yanande ɗo naɓoray won kikin yo warru nin e nin yo wasiyo alqur'anaɓe no tindina en hay si neɗɗo fokkiti doomo haray ko honno duwa gerdude aro e ɓaari ella e doomo ngon qur'ana no wiya yontigi wonu gayra nasirina ina hala o wonari on ɗo neɗɗo yahowo jooɗo habbo ha ko defa kon ha saggine defe rotte on tigi heɓa e ella ɗiɗo fof no tindini wonde alqur'anare nden ala ko nde acci ka banggal huwodire e sengo goo alqur'anare nden ko nde ko wiyete kon ko nde bi'rul ulum ko nde ɓundu ka gande suuɗiɗe ko wiyete science ka yalta qur'ana no yewten fi planète ji yewten fi baharuji kala ko wiyete gande ko science on bungirta kon hande alqur'anare nden no ɓangini ɗum woni océanographie fi ndiyan ɗan woni astronomie fi weeyo ngon e koode ɗen woni ko wiyete kon psychologie fi yimɓe ɓen gandol andugol yimɓe ɓen anda fiyakuji ɗin ɗum ɗon fof qur'ana no memide dangal ɗiɗo aspect ji jani e bange science ji wonaɗi jangede hande ɗon ko joddugo e joddu alqur'an e joddu tammuru ndun e joddi alqur'ana ɗin tati qur'ana no yewten kadi tariha piiji waɗunoɗi en tawaka qur'ana no wiya wa ila samuda akhahum salihan wa ila madyana akhahum shu'ayban wa ila samuda akhahum yani salihan wa ila madyana akhahum shu'ayban wa ila adin wano non Allah nuli kaarijo e yimɓe kaari en Allah nuli annajo e nelaɗo kaarijo e leñol kaariwol ma e leydi kaariri andi yewtede wonde kaari nulama e kaari en ma kaari nulama e leydi kaariri ko yetagol makko waɗi ko a tawaka ɗum wiyete tariha ko sifagol ko a tawanoka humpitoroɗa wasi ko fewndo ma waɗima no wadde fewndo maɗa haray ɗum ɗon jodduno nder alqur'an ko ɗum waɗi en ɗawirta yimɓe ɓen yeru ko humpitiɗen kon en wawata ɗawde tague fo Allah ngon yeru ko humpitiɗen kon e banggue tariha saabu hoolagol hoɗɗo wonde tariha ko joddu e joddi alqur'ana ɗin tati idan fa tarihu min ajallil fununi tariha on no jeeya e fannuji ɓurɗi mawde ɗin kono noon ko si tawi sellina ko fefinda fiituyinno haala lewnira wano nanirte woɓɓe goo ɓe koddi hara no jogii hoddu no hoɗɗo no sifo tarihaji ukkidira gori ukkidira leƴƴi ukkidira leyɗe sakkitora noon jofinɗingol yewteteɓe ɓen wonde ko min haalanma mana min haalanma on holli wonde ko wolanma ko ɗon ala ko windi inchallahu enen ko yewteten ko na min haalanma ko defte ɗen haalanma sag abdallah mombeya ala on haalande ko min mi haali bal ko mi yetoto on koko defte ɗen feññini kon ɗum noon haray defte goo iɗen ƴewti e windama kono na e arabu ɗe windi koye français defte goo en ƴewtike ɗe koye anglais ɗe windi defte goo en ƴewtike ɗe iɗe windi e pular alpule ɗen jangetenoɗe ɗen kamen fuuta ɓaawo ɗo defte goo en ƴewtike koɗe windi koye arabu haray kala konngol ngol addoyten e konnguɗi on filliɗo inchallahu en ƴettay no windiri noon e haala ka o windi kan ɓaawo ɗum haray firten ka pular sabu émission men on koye pular woni fiɗɗude inchallahu taala idan alhamdulillah ɓaawo yettugol Allah en arana e toɓɓere aranere nden ɗum noon ko yewtugol fi Fuuta Jalon wiɗen Fuuta Jalon ko gooto e fuutaji ɗin tati sakkitiɗi ɗin kono noon ka arande laawol fuutaji ɗin ko ɗi jowi fuutaji jowi no mandita woɓɓe goo no yewta fi fuutaji nayyi ɓen ɗon ko lombidirɓe fuutaji ɗiɗi watti fuuta gooto ɗum kaka tariha aɗo ko wiyeten kon 17e siècle on aɗo ƙarnu temedere yani wulure yani aɗo ƙarnu wulure e temeɗɗe jeeɗiɗaɓo on aɗo 17e siècle on hari fuutaji ɗin no anda ko impératoriaji ɓe mana ko empire ji jani diwe laamu molanaɗi joyi wonno ka hoore leydi ɗo kono noon wiyoɓe ɓen haray ko ɗi nayyi ɓen kadi ɓe falja ɓe raɓɓinɗin ɓe hawtidiri ɗiɗi fuutaji ɗin ko anda kon aran on ko fuuta gawdere fuuta gawdere on ɗum ko fuuta mo capital mungal wonno Cameroun ha hande capital ngal no heddi ɗon fulɓe eɓe wona fulɓe camerouneɓe no andi wonde ka wiyete ɗon e Marwa e leydi Cameroun ndin ɗon ko capital ko wiyete tiginde saare mawde fulɓe ɓen e nder leydi Cameroun ndin ngal ɗon diwal ngal muutino ko kangal laamino ha hewti Somalie
ko kangal laamino leyɗe fulɓe ɓen ha Tanzanie, ko kangal laamino ha Rwanda, ko kangal laamino Burundi, ko non ngal laamorno ha Central Afrique, wiyete Afrique central on kon, ko ngal ɗon diwal woni ko laamino. ɓaawo ɗon diwal ɗimmal ngal e diwe ɗen jowi ko diwal Sokotoro ngal ɗo ko empire Ousmane Dan Fodio on e leydi Nigéria ndin. Ngal ɗon diwal kadi ko diwal janɗungal, sabu ngal ɗon kadi no sudduno Nigéria on fou, suddi ndi ɗo leydi wiyetendi Niger, suddi Burkina Faso on, suddi ha Ghana, suddi ha Côte d'Ivoire, ko ngal ɗon diwal woni ko laamino ɗeɗo leyɗe ɗo e bange juɓɓudi pulaku aduna Allah on. ɓaawo ɗum haray diwal nayaɓal ngal ko diwal tammal ngal de ko diwal masinal ngal. Diwal masinal ngal koye leydi Mali ndin, précisement ko wiyete ko Nioro e Kay e nder leydi Mali, no wiyete ni leydi Mali Bamako ndin hande fewndo ɗo. Haray diwal nayaɓal ngal ɗon ko diwal Fouta Toro. Fouta Toro on ko diwal ngal andanɗa hoore ma ko gila Mauritanie no wiye Hawdul Garbi, sengo ñaamo funnange leydi Mauritanie ndin kaɓe kerniɗi ɗon e Mali e bange ma e Nioro on, ɗon ko Fouta Toro on, ha hewti ka wiyete Madina Gounass ɗon, ɗum ko keerol meɗen lagine Koundara e région Tambacounda on e leydi Sénégal ni. Ɗum ɗo ko Fouta Toro on ni, ko ɗum ɗon yaajirno ngon sengo ɗon kadi ha hewti e leydi Gambi ndin, han ka wiyete Basse ɗon e nder leydi Gambi ndin, han ka wiyete Ɓundu Basse ɗon. ɓaawo ɓunduji ɗin ko ɗiɗi, ko ɓundu Fouta Toro e ɓundu Basse. Donc ndiɗo laamateri wiyete Fouta Toro. Haray jowaɓal ngal e fuutaji ɗin ko Fouta Jalon on, Fouta wonɗo hirde men ɗen on, Fouta Jalon, Fouta mo fulɓe Fouta ɓen, enen ɓe wonɓe ɗum ɓen. Haray ɗeɗo jowi maalitoɗe moƴƴa ko Fouta Ngawdere e Fouta Sokotoro e Fouta Masina e Fouta Toro e Fouta Jalon. Jon noon haray yewtere men nden ko yewtugol fi Fouta Jalon no wiyelo Fouta théocratique. Haray aranum ɗum ɗon kadi en fecci nden ɗon toɓɓere en waɗi toɓɓe tati yewtugol aranum ɗum aslul ismi min mastarihi. Ndeɗo inde Fouta e fulɓe ko honto ɗum iwi, ko homɓe adi wiide ɓe ko fulɓe, ko homɓe adi wiide menen komin fulɓe, konngol ngol pullo ma konngol ngol fulani, ko honto ngol ɗo iwi, sabu eɗen andi ko Sinthia ko tawata humodira e inɗe fulɓe ɓen fuu koko wiyete kon ka français le peul. Amma konngol ngol le peul ɗum ko mot de déracination, mana ko waylugol inɗe fulɓe ɓen tigi, ko fotta kon wonde fulɓe ɓen ko gotel e inɗe tati wiyete. Ko a wi'imo pullo, a wi'imo fulani, a wi'imo fulfulɗo. Mana fulfulɗo e haala kan ɗum ko joomiraɓe ɗengal fulfulde. Wano e leydi Sudan ndin ko fulfulde ɓe innata min komi fulfulde, bi mana komi pullo, e wano leydi Éthiopie ndin, wano ha e leydi Somali ndin ɓen ame fulani, andi min komi fulanijo. Donc teleɗen ka meɗen ga Sénégal en, Mali en, Guinée Bissau en, lagine wiyen komi pullo. Amma konngol ngol peul ko sous forme de déracination, ɗum sella wonde fulɓe ɓen no wiye peul, kono noon ɓe jaɓi noddirede noon e fewndo meɗen fi ha faamo wonde ko kamɓe wona wiyeede. On andi ko ɗum si oɗo Diallo Teli o tawano e conférence goo e ndiɗo leydi Tanganyika précisement, tawi mo tawa e conférence UNESCO. O fotti journaliste jo porto français jo, on porto ini Diallo, toi tu viens d'où? An ko honto iwɗa? Diallo inni je viens de Fouta, je viens de Guinée Fouta, ou bien de Fouta Guinée. O après journaliste jo ini mo toi tu es de quelle ethnie? An ko leñol hongol jeeyaɗa e mum. Diallo Teli inni je suis pullo de Fouta. Nane konngol ngol moƴƴa, je suis pullo de Fouta, P-O-L-L-O-I. Je suis P-O-I-L-L-O. Je suis pullo de Fouta. Am e pullo from Fouta. No sella am e pullo from Fouta. Sabu pullo on wiyete woni inde nden, amma ko wiyete kon je suis peul de Fouta. On peul donc ko mot fabriqué par les Français, par les Occidentaux. Ko si ɗen yiɗi ƴetten, tawi en yiɗa ɗen wawi woppude ɗum ton, nodditoro ɗen ko andira ɗen kon ko selli kon ka bindi e iwdi ndin. Ɗum ɗon haray en yewta fi on ɗon lasli seeɗa, ɓaawo ɗum ɗon haray en faala yewde seeɗa kadi fi keeri ley diwal Fouta ngal. Ɓaawo ɗum ɗon haray yewtoyen fi lasli fulɓe ɓen, ma ɗum lasli fulɓe Fouta Jallo ɓen. Ka toɓɓe nayaɓere ko fawoyto ɗon kon
ko yewtugol fi husuli fulɓe Fuuta Jallo alal islami wa dawruhum fi nashrihi. honno fulɓe Fuuta Jallo ɓen heɓiri oɗo islam, ko honno ɓe hendorno oɗo islam e joga e wakkilare e tinnare ko ɓe waɗno fi sakitugol oɗo islam e nder leyɗe Afrique ɗen. Ka bangal lasli ɓeɗo fulɓe toɓɓere arano nden aslul fulani aw aslu ismi fulɓe, inde nden Fuuta ma inde nden fulɓe ɓe wiwo inna asla Fuuta kalimatun fulaniyatun. ɗum ɗo ko windigol ɗo konngol ko Ibnu Khaldun tariha e deftere makko molanande o wi nde alqabailu, deftere nde mujalladi jano nin volume goto, kanko Ibnu Khaldun o inni nden deftere ɗon alqabailu, c'est-à-dire les racines, les ethnies. ka deftere ɗon o wi inna asla Fuuta kalima fulaniya, konngol ngol Fuuta ko konngol pular, mana ko fulɓe teleren Sudan e fulɓe teleren Eritrea e fulɓe teleren Somali no wiyayno fawta bi mana fawta bi mana utruk accu. ko ɗum waɗi fulɓe iwrunoɓe toon ɓe ngare ndiɗo leydi Sénégal ɓe wi'iti wonde ndiɗo leydi ko Fuutatoro. Fuutatoro ko bi mana utruk ibadatal asnam, terto rewugol sanamuji ɗin, mana Fuutatoro sabu toro on ko inde sanamuru innitirandu fello tuuri sayna on e leydi Égypte ndin. jonno ɓaawo hari ko ɗum yimɓe ɓe rewayno e leydi Sénégal nando ngaari ndindi Samiriyu moƴƴinno murtini yimɓe Annabi Moussa ndin, ɓaawo ko nando ndi reweteno e jaarindi ɗin ka leyɗe jaare Mauritanie e Sénégal, ɓaawo fulɓe ɓen hewtide islam on e leydi ndin ɓe yinni yimɓe ɓen fawtatoro bi mana fawtator ay utruk toran, acce rewgol ndi ngaari wiyetendi toro e haray rewe Allahu tabaraka wa taala kisan mandinira ɗum ɗon inde nden Fuutatoro bi mana acce rewgol ngaari ndin. so yehi e Fuuta Jallo noon ɗon kadi no mari maana ko mana utruk ibadatal ibnil awwal, mana Jallo no wiye ka pular ɓeɗo fulɓe Tibesti fulɓe Sudan ɓen, ɓiɗɗo afo on no wiye Jallo. joni noon hari teleren kam meɗen ga kala famille ko afo on woni reweteɗo, ko adduno ɗum ko lanɗo, mana lanɗo pitaji, lanɗo sanamuji animisɓe wonnoɓe ɓen e leydi Fuuta Jallo ndin ɗo, lanɗo adiɗo addude on yo rewe e nder leydi Fuuta ndin himo marno ɓiɗɗo goto, ɓay on ɗon maayi ɓe moƴƴini on ɗon ɓe lesimo e leggal ɓe watti rewde ngal leggal ɗon, ɓaawo fulɓe ɓen hewtidi e islam on e nder leydi Lagine ndin, ɓe naati e nder Fuuta on ɓe maaki ndiɗo leydi no wiye Fuuta Jalon ay utruk ibadatal ibnil awwal, terto rewgol oɗo ɓiɗɗo afo, terte rewgol afo on, mana rewe Allahu tabaraka wa taala. Fuuta Jalon on ko ɗon yalti. ko fiino yewtude nde ɗo yewtere wiyoɓe wonde haray Fuuta Jallo ko Fuuta Jalunke, ɓen ko faalaɓe piindirde leƴƴi ha yimɓe haɓa ko andanɗa hoore ma hawre nde alanaɓe nafa konnago e haasidi. ɗum ko systéme politique ko ɓenta kon divisé pour régner, sende yimɓe ɓen farrekum ta sudhum, sa sendiɓe a waway ɓe ñoƴƴude laamoɗaɓe laamu ma ngu lutta. sina ɗum wona Fuuta Jalunke wiya ko Fuuta Jalon ɓe mana terte rewgol fawtal Jalon, mana ka haala pular Sudanais ɓen ko terte rewgol afo on. isan en andi Jalon mana Fuuta ko fuutaari Jalon afo on, mana ko laamino ko ɗum woni ko selli kon e tarika ko julɓe ɓen filli kon. amma ko yiwɗen kon no windi e defte yoga e français ɓe wonde haray ɗum kadi wona français ɓe portoɓe windi ɗum, ko guinéen ɓe moƴƴini livre ji tariha wi Fuuta Jalon veut dire Fuuta de Jalunke. kalla Jalunke ɓe noon wuuri e nder Fuuta Jallo on, fulɓe ɓen kadi wuurino e leyɗe Jalunke ɓen, soso wuuri e nder Fuuta Jallo on, fulɓe ɓen kadi no wuuri hannde e leyɗe sosoɓe ɓen. maninka wuuri e nder Fuuta Jallo on, fulɓe ɓen kadi wuuri e nder leydi Mandeng ndin. ɓe nganndi wano ɗiɗo leydi ka wiyete Manjana ɗon. Manjana ko leydi Wasulunke, kala wiyaɗo Wasulu e nder leydi Lagine ndin ɗo e leydi Burkina ndin, mi mana on ɗon ko pullo, hayso wawata pular. yettoje maɓɓe ɗen ko Jallo e Sow e Sidibé e Sangare. ɓen ɗon no anda wonde ɓeɗo koɓe fulɓe ala tamam, no fottana wonde koɓe fulɓe Manjana fof. donc Beela e sa feƴƴi Mousadou hiɗa yaade e leydi Beela ndin, keerol meɗen e Côte d'Ivoire ka wiyete Senko ɗon, saare molanano ɗon no wiye Fuladou nden saare ko saare mawnde, hay chanteur jo molanaɗo min mi waddi hunduko e nowru
wiyetenoɗo Fouseyni Diallo meɗen voyage ɗa ɗo e Sénégal meɗen kafi julle hikkondiɗe ka avion o wilan ko concert woni yaade mais malheureusement o wilan wo min komi pullo kono mi wata pulaar je suis pul mais je comprends pas la langue poule minimo qui êtes-vous ko anko a hombo o wilan je suis le star Fouseyni Diallo milandimo konto jeeya o wi ko Fuladu woni ka maɓɓe ɗum koye leydi Beelandin han o wilan wonde hoɗo ngon sina hara ko luɓaɗo tumbere ma okkaɗo ka hoɗa saare nden ala yettore goo si wona Diallo kamɓe koɓe fulɓe kono ɓe mandinanaka ko honto e Fuuta mawɓe maɓɓe iwno ari hoɗi e ndin mini ɗum wawatake mandinede wiyetake kaari iwiɗo e nder lagine hoɗo e nokkel kaari kala ka Guinéen jon hoɗike ka makko e nder leydi lagine yo teddinto sharia on o ɓuttinana yimɓe ɓen o wona e dow wonande moƴƴere tumam min waynodiri e hoore ɗum ɗon donc aray ɗum ko buɓɓidirgol leƴƴi ɗi wigol kaari en no e leydi kaari en ma kaari en no yaltini kaari en ɗum ɗon fou ko ɗum woni newde o heen e rasisiyagal e leydi men lagine ndin ɗum kadi ko fenande sella Fuuta Jalon ko ɓi mana Fuuta afo on wona Fuuta Jalunke sina ɗum hay e français hala kan wawno laaɓude Fuuta Jalunke ma Fuuta Jalun si wino Jalun mana la LOUN harayno Jalunke Jalum no wawi wonde iwdi Jalun on ko Jalunke kono ko Jalo ko lo on e lu on ɗum gasatake hoti nattede e lasli goto ɓi mana Jallo ko Jallo on ko afo on ka ɓiɓɓe mawɗo pullo on haɗa jamanu no hani anditugol ɗum ɗon wattana fondo e ɗum kadi haɗa heɗaki ɓe yimɓe aduna faalaɓe piidirde leydi ndin ha yiite huɓɓa e mayri ko ɗum waɗi wayu kaalu bi anna Fuuta ismun yutlaqu ala diyari fulaniyina alamiyan badalan anil ismi l asli wa huwa at-tukulur oɗo Ibnu Khaldun yani oɗo karamakojo go sénégalejo winduɗo deftere tariha molanade o wiye Mohamed Silla mo windi deftere al-muslimuna fi Sénégal ko noon deftere nde wiyete e nden ɗon no jeeya e nde mi fonti fi sembingol nde ɗo toɓɓere o wi wonde andama wonde Fuuta ko inde werletande bugande e dow koɗoli fulɓe ɓen kala e aduna Allah on ka fulɓe ɓen woni ɗon no wiye Fuuta ɗum noon koko wattitira e wigol tukulor bi mana ko koɗoli fulɓe joni no wigol ɗo ko tukulor ko diyarul fulani yin ɗum ɗon wayla noon joni watta nottirede ko fulɓe wino kon acce rewgol ko wonɗo rewde kon no wiye Fawta mana wonti Fuuta acce mana konngol ngol ko acce haray kanko mo yewti ɗum ɗo oɗo sénégalejo mawɗo jogiiɗo doctorat e ilmu tarih e gandal tariha yeru komi yewti en kon ɗo haray kala kafidaɓe fewdo ɗo heɗande ka radio lawol kisal e toliɓe yeeso an ɗo par ce que minen tikka men jooɗi ɗo no heewi tew janngana kuuɓe karamakoɓe oustage ɓe e sukaɓe ɓe anndanɗa hoorema e sukaɓe timmuɓe unjiɓe alqur'ana ɗo dongal e wakkande ɓe heɗiti haray mi rutta en e defte fi ha yimɓe ɓen wawa andude wona ko moƴƴinani koko egga e bindi ɓe wawi ndarde deftere no wiye Fathu Shukuri fi ma'rifati ayini ulama'i Tukulor o windi nde ɗo deftere ko Mouhammad bun Abi Bakr oɗo ko arabejo misrijo égyptienjo windi nde ɗo deftere e deftere go kadi no inne Infaqul Maysuri fi tarihi biladi Tukulor nde ɗo ko windi nde ɗo ko Mauritanienjo no wiye Keeɗa e deftere go no wiye Al-Fulaniyuna nde ɗo ko windi nde ɗo ko karamakojo oɗo no wuuri mo selliken mo Niger no wiye al-docteur al-cheikh al-docteur al-oustaz Ali Yacoub Diallo oɗo windi nde ɗo deftere oɗo no jeeya e wonɓe jannude ɓen fewn ɗo ka université mawɗo e ka capital Niger oɗo ko e suumaye men wayrindiri mi yawno hanka galle makko Niamey mi waali ka makko min juulidi jumare ka juulide makko mi julni ɗon juma mi waɗi yewtere yeeso oɗo ceernojo maketeɗo docteur Ali Yacoub Diallo o okkila nde ɗo deftere makko nde o walli fi wiyetende Al-Fulaniyuna nden ɗon kadi ɗen jogiide inchallahu taala ɗen wallitorde nde si iwi ɗon en ari e toɓɓere ɗimmere nden ko wiyete keerol ko happa kon fi leydi Fuuta ndin ko gila honto Fuuta Jallo fuɗɗi ko honto Fuuta Jallo haaɗi Fuuta Jallo on no fuɗɗi Madina Gounass e leydi Sénégal ndin ha e dingirayi ɗum koye nder leydi lagine ndin yeeso dingirayi seeɗa sutagol Kurusa saare no ɗon saare no wiye helayaɓe nden ɗon saare ɗum ɗon fof koye nder Fuuta Jallo o jeeya sa yawtingol ɗon caangol hara hande kadi a naati e ko wiyete kon dawlatul manden on
anati e nder bimana région Mandeng on gila ɗon kadi gila ka wiyete ɓundu ɗon harana ɓundu Sénégal on ko ɓundu Basse on ɓundu e nder leydi Gambie ndin ka woɗɗitaki capital Banjul ngal hay seeɗa gila ɗon kadi ha hewti natoygol Sierra Leone lumba maayo ngon Gambia yana nde ɗo saare maɓɓe mawnde wiyete nden Potloko fulɓe ɓen ɗon no e saare ɗon ka tata ɓe fawi e duuɓi 500 bi ɓe anda ɗon idan ɗon no wiye buura nden ɗon saare ɗon ɗum ɗon kadi no konta e nder Fuuta Jallo on sabu naati e nder diwal timbongal e diiwe ɗen nayi Fuuta Jallo ɓaawo ɗum haray no yaari noon kadi ha hewtoyi e leydi Sierra Leone ndin Fuuta Jallo on fayin kadi no fuɗɗi kadi e leydi Tuge ndin keerol men e Mali ka wiyete ngesa wula ɗon sa yehi à quelque 45 kilométres haray a naata e nder leydi Mali ndin e région Kay on Fuuta Jallo no yaari noon kadi ha e nder leydi Sierra Leone ndin ka wiyete Bindi saare mawde no ɗon ko région fulɓe no wiye Fula Mansa mana Mansa Fuladu saare lanɗo fulɓe ɓen ɗum ɗon koye leydi Sierra Leone ndin ɗum ɗon kan on tigi no taakiri e mum wano andiri kolli mum ɗin joyi noon sabu tariha on no jeeya komi janngi kon ka université fi hendagol diplôme arano on ka Frobe College fi orientagol ngol fi janngugol civil law on ka university donc ɗum ɗon haray no selli ɗum ɗon no waali e kene haray ɗum ɗo fi en faamu koye mi yewti kon ɗo en ruttoto e Robert Beckman emo waɗi discours deftere nden ko nde wiyete ko discours de Robert Beckman o wi'i ka fuɗɗode deftere nden pourquoi la France doit détruire le Fouta théocratique o waɗi réponse on kanko tigi ka lannitagol deftere nden o wi parce que le Fouta théocratique c'est progresse on faami o wi wo ko fiyen ɗum France doit liɓirde Fouta o Fouta senduɗo halfinimo be yo kippirka mum islam on hara yuppitaki mana Fouta islamu yankojo on o wi ko parce que islam on no yarde yeeso to gandi noon Robert Beckman oɗo no jeeya e ɓe France addunoɓe fi argol liɓa dawla diina yankojo on e nder diwal Fouta Jallo ngal kanko no Robert Beckman deftere ɗon sengo ɗerol 12 o waɗi ɗi keeriɗi mi sappani en ɗo wonde ko ɗum ɗo wiyete Fouta nomi tindiniri en ni gila e leydi Sénégal ndin to ha e nder leydi Sierra Leone ni gila e leydi Mali ndin to ha hewti e mana e nder leydi Sierra Leone ndin ma gila e leydi Fouta Madina Gounass ndin ha e Dinguiraye on Robert Beckman ko nin tindiniri wonde ɗum ɗo fof ko wonno ko e nder laamateri ko wiyete Fouta théocratique kon joni noon koko Robert Beckman wi'i ɗo fi hen ɗum France doit liɓirde teddungal islamu ngal e nder Fouta karamakojo goo Fouta yankejo pullo walli fi deftere o wi'i mawɗo no maake ceerno Mouhammadou Hoore Njooli ɗum koye leydi leyluma ndin ceerno Mouhammadou Hoore Njooli ɓe jammunoɓe ceerno Kataba mana hakke ko mawɗo wawno bindol ko ɓe wimo o windi Kataba ay Kataba il a écrit o windi mawɗon ko wawno ɗo bindol o maaki ka deftere makko jaabagol kongo Robert Beckman ngol o wi wa haza mimma dafa'a shuyukhu Fouta Jallo ila tanzimihim li dawlatihim al-islamiyya ba'dama sami'u min qa'id al-kufr al-faransi o wi wo ko ɗum ɗo puusi karamakoɓe Fouta Jallo ɓen tummodirgol fi haldugol kisayo ɓe organisme ɓe waɗa diwal ɓe mana ɓe waɗa dawla ɓe waɗa état islam on e nder Fouta Jallo on ɓe waɗa ko wiyete royaume islamique on e nder Fouta Jallo sabu ɓe nani konngol kefere o wonde men liɓay islam on e nde leydi ɗum ɗo haray sen daari ka deftere Robert Beckman inde wiye discours de Robert Beckman e yiyay ɗum ɗon ton deftere mettunde heɓude ala kami tippari pari kami nani fi bibliothèque e kami nani fi ka suudu ka defte yeyete fi heɓugol nde Allahu tabaraka wa taala ko muuyi yomi ƴewto nde ɗo ko South Africa donc falillahi alhamd deftere nden hinde wooɗa e toɓɓere tambere nden yewtugol fi aslu fulɓe Fouta ɓen lasli fulɓe Fouta ɓen ko honto ɓeywi ko honto ɓe ada andede haray mi naɓayen e deftere mi addo e konguɗi ko windi e nden deftere nden koye anglais nde windi ko jomiraɓen gande jowo historien ɓe tariha yankoɓe britannique ɓe Angleterre United Kingdom woni ko windi nde ɗo deftere ɓeni deftere nden the Babylonian history in connection with the black Fulanis the Babylonian history in connection with black Fulanis nden ɗon noon waɗama turjuma wona ƴiyal anglais ngal mi hendi kakande
tradisa ɗon pula yani arabu woni komi hendi tarikhul ababila fi al ittisal bil fulani sud ko noon deftere nde wiyete ɓeɗo no fottani wonde aslul fulaniyina mukhtalafun fihi wonde lasli ɓeɗo fulɓe ɓeɗo ko yangiɓe duuɓi 15 ɓe wiƴƴitade ɓe jindude adnalla on fi tefugol duuɓi 15 ɓe wi wonde ɓe ɗaɓɓitude fi andugol ko honto fulɓe aduna on tigi wona de fulɓe Fuuta Jallo ɓen fulɓe aduna on ko honto ɓe iwi siɓe anda iwdi maɓɓe ndi lasli maɓɓe on ɓe wi wo nden ɗon toɓɓere ko yeddodira ɗum fi muɗum wa kadhalika ibnu khaldun o janti ka deftere wiyetende alqabailu deftere wiyetende leƴƴi ɗin e gori ɗin o wi wo fi fulɓe ɓen ko honto tigi ɓe iwi konguɗɗin no fawi e konguɗi jeɗɗi kanko ibnu khaldun o wi kono ko ɓuri sellude woɓɓe wi ko Inde woni ko fulɓen iwi India wo woɓɓe goo wi wonde fulɓen haray ko ɓe iwri koye leydi Turki ni ka golf woɓɓe goo wi wonde ɓeɗo fulɓe ko ɓe iwri koye telere Jamaïque ko batoje yeeyeɗe yimɓe woni ko addi ɓe woɓɓe goo wi wonde haray ɓeɗo fulɓe ko ɓe iwi ko Israël woɓɓe goo wi wonde ɓeɗo fulɓe ko ɓe iwi koye leydi Misra ndin ɗum woni Égypte kanko noon ibnu khaldun o ñoƴƴi toɓɓere o wi ko wowla kon fuu fi iwdi fulɓe ɓen ko ɓuri haqqil makko ɓuri nangude ko wonde fulɓe ɓen iwdi maɓɓe ndin koye leydi Misra ndin ɗum ko Égypte woni ko fulɓe ɓen iwi o wi hari ɓe hakkunde ɓeɗo israéliyankoɓe e ɓeɗo kiptiyankoɓe yimɓe firawna ɓen fulɓe ɓen harno hakkunde ɗon ko woni hari koɓe yimɓe isolaɓe ɓe andanɗa hoorema ɓe hittinafi ɗaɓɓere laamu ɓe andiraka entreprise ji jani golle maɓɓe ko nagge maɓɓe ngen e gesa mban na'i maɓɓe ɗin mana aynugol maɓɓe ngol e remugol maɓɓe ngol ibnu khaldun kanko ko goɗɗo konngol o jiccini o wi'i wo hari noon kadi fulɓe ɓen kanko ibnu khaldun emo fotti e ɓe portoɓe ka deftere wiyetende de Babylonian History in Connection with Black Fulanese wonde yi hari fulɓe ɓen ɗo hari ko daneɓe peñ arabujo hari ɓulaɓe ranehu ko yimɓe sinaɓe arabu kan kono hari ko raneɓe si wonaɓe porto kan kono hari ko portimɓe hari ko raneɓe peñ o wi'i kanko ibnu khaldun ko addi ha fulɓe ɓen ɓawli kono ɓe mutorta noon e adna Allah on ɓe jomba rewɓe ɓen e gori yimɓe ɓaleɓe ɓen mana ɓawluɓe ɓalli ɓen o wi koye nder ɗum ko ɓe ada manditede ɓalehu maɓɓe kamɓe fulɓe ɓen wo koye leydi Éthiopie ndin ɓe jombi e leƴƴi yandanda hoorema ko yimɓe ɓaleɓe Éthiopie bo kono ko ɓe ɓuri mawnude e ɓawlugol ngol ko sanga ɓe hewtiri teleren Congo ɓe jombi rewɓe mana congolaise ɓe jombi rewɓe yimɓe ɓaleɓe ɓen ɓawluɓe mbaabi ɓen ɓikkoy koye watti ɓawlirde non hantayi hannde rawnuɓe ɓen e maɓɓe ko suuteteɓe hara ɗum ɗum no selli e konngol ibnu khaldun ko o maaki e kanko ɓe portoɓe jowo ɗo wallifiɓe nde deftere nde yewti on fi mum ɗo ɓe fottani ɗum o wi joni noon ɓeɗo portoɓe wi walladina fi garbi ifriqiya fa asluhum ka asli jamii l qabaili fa min makanin ila makanin فالبعض من تيبستا من أرض الحبشة وبعضهم من كونغو والبعض من أرض الزيتون في اللي ندو دفتر وندي ندو دفتر بي بورتو بنجو wonde yoga fulɓe wonɓe ɓe noon Afrique l'Ouest Africa on ga ɓen ɗon kan no anda argol maɓɓe ngol Afrique l'Ouest no waywa argol leƴƴi hedditi ɗin fof Afrique l'Ouest ɗo sabu o sous région wiyeteɗo West Africa sub region on ɗo ko ɗo sakkita hoɗede Afrique Sidon ada hoɗede Afrique fof ko central Sidon ada hoɗede ɓawo ɗum nord on ka leyɗe berber leyɗe arabu ɗen ko sakkita hoɗede Afrique fof ko Afrique l'Ouest isan West Africain ɓe ɓen fof ko nokkugoɓe yiɓe ari ɗo si tawi en jokki tariha on en tawa e fulɓe ɓen ko iwri e ngol ɗon konngol makko koye leydi Éthiopie ndin fulɓe West Africa ɓen ɓeɗe Sénégal Mauritania Guinée Conakry Guinée Bissau Mali Bamako Burkina Faso Ghana ɓeɗo fulɓe ko ɓe iwri koye leydi Éthiopie ndin Ethiopia e leydi Tibesta leƴƴi buykat noon no ga wano maninka ɓen kan an kanko o jokki ɗon o wi kala wiyaɗo maninkajo ka sous région ka hara yo andu kanko kadi o aru ɗo ñande go ari wala ɗo koye leydi Congo ndi woni ko ɓe iwri vers le bas Congo o noon o jantori e nder hakkude Congoji ɗin ton imma Congo Brazzaville ma Congo RDC wallahu a'lam ko Allah woni ko andi ko selli kon e muɗum amma wiyete ɓen kala mo yuɗa Afrique West Africa ga tawi ko Touareg jo mi mana ko mbaadi arabu ko danejo peñ ka gori arabu ya andu oɗo na Congo iwri wona Éthiopie o iwri oɗo ko iwruɗo e leydi Tunisie ndin mana ardu zeytun
ɗum ko Tunisie en, Algérie en, Maroc en, ɓen ko toon iwri ardiga wano ɓe Touareg ɓe wonɓe leydi Mali ndin e wonɓe leydi Burkina ndi e ko waywa muɗum ɓeɗo ko to woni iwdi maɓɓe ndin ko nin ceerno on jantori ka deftere makko ko nin ɓeɗo portoɓe jowo kadi mandidiri toɓɓere nden. Donc arten e konngol ngol porto français jo goo windi ɓaawo o landama oɗo ko Madeleine Bex sonnajo portojo arnoɗo wuuri Fuuta duuɓi o adda mission fi duuɓi 25 fi évangélisugol Fuuta Jallo o woni e nder leydi Leeluma hakkunde Leeluma e Mali yemberen o jindi toon duuɓi 15 heɓaari pullo hay goto jokkuɗum e christianisme o hooti France o windi deftere o wi deftere nden how to evangelize e fulani comment évangéliser un peuple nin o windiri livre on deftere nden yani o udditi derole deftere nden deftere no wiye islam au bord de divergence l'islam au bord de divergence e sengo damal go o wi comment évangéliser un peuple on ɗon debbo mo wi nder toon ɓay o landama ko onno fulɓe ɓen ardiri e nder leydi lagine ndi o wi le comment et pourquoi sont connus mais le quand non o nin o wi ko honno fulɓe ɓen ardiri e nder leydi lagine e leydi Sénégal e leydi Mali e leydi Burkina e leydi Mauritanie ko wiyete kon sub region West Africa o ngaa sous région on o wi ko honno ɓe ardiri e ko fi hen ɗum ɓe ariri ga ɗum no anda kono ko honde tuma goɗɗo anda ɗum jolaari e bindi. Ok joni ko raɓɓiɗi kon be siwen toɓɓere goo ɓay haala kan ɗuuɗi e toɓɓere nden aslu fulaniyina Fuuta Jallo min ihdal amakini taliya no fotta ko gande jomiraɓe gande tariha ɓen ka defte maɓɓe wonde lasli fulɓe Fuuta Jallo ɓen enen ɓe fulɓe Fuuta Jallo ko e gotel e ɗiɗo nokkeli nayi woni ko iwɗen ko imma Éthiopie ɗum woni Habasha ma e leydi Soudan ndin ɗum ko Soudan ɓe de république Soudan ɓe ma ɗum Somalia ɗum ko leydi Somalie ndin ma Libya ɗum ko leydi Libye ndin hakkunde ɗiɗo nayi fulɓe Fuuta Jallo ɓen ko hakkude ɗo woni ko ɓe ɓuli konnguɗi heewɗi ɓuri ɓe nattirde leydi Soudan ndin konnguɗi heewɗi nattiri ɓe Éthiopie konnguɗi seeɗaji nawri ɓe e sengo Libye on konnguɗi goo nawri ɓe Somalia kono noon no anda kala wiyaɗo ko Somalie iwi aray andama ko Éthiopie iwi sabu ko kedde yimɓe raɗanoɓe e leydi Éthiopie ndin fewndo empire on wulno Éthiopie ko ɓen sinti leydi Somalie ndin isan ɗon no jokkodiri so garti e toɓɓere nayaɓere nden ko honno fulɓe ɓen hendori oɗo islam haala kan juutay en leetu installagol ngol ka radio en yetti noon Allahu tabaraka wa taala o jonni en weeyo ngon kanko woni joom mum mi haalan noon kadi ɗen tori du'ade leydi men ndin haray wonde réseau ji ɗin haray no yetta Diallo ɗon noon ɓayɗo haray newike jantoɗen seeɗa e ko honno fulɓe ɓen hendori oɗo diina islam e ko kurkanɗe honɗe kadi woni ko ɓe kurkani oɗo islam fi yanñugol islam on e leyɗe kawtalje ɗen e leyɗe ɗe islam o woni ɗen e muɗum hannde tawi ko kamɓe Allah waɗi sabu ɗum o wi ara nun ɗum fahim ɓeeɗo portoɓe winduɓe ɗeɗo defte ɓeeɗo arabeɓe no janto ko ari konka français jangiren no windori noon ko ari konka pular jantoren noon ko ari konka arabu jantoren noon waɗa porto anglais jo wi o wi the most miraculous aspect of the Fulanese is the effort they made to achieve knowledge kanko o wi porto anglais jo o wi wo ko ɓuri hawnude e fi ɓeeɗo fulɓe sobo sous région on ga fulɓe Fuuta Jallo on wo ko ɓuri ngalɗinde e ko fillete tariha maɓɓe ko kaawes tinnare e wakkilare ko ɓe waɗi kon fi heɓugol gandal diina ɗon noon enen tigi no hani e ngalɗinde ɓe fulɓe ɗo nanata arabu oɗo arabujo nanata pular ko honno ɓe fulɓe yidire oɗo arabujo ɓe faami ɗeɗo kalfe abajada arabu on ɓe tokkidiri ɗeɗo ɓe waɗi dicté ɓe jangi ɓe wawi windude arabu on ko honno ɓeɗo ƴettiri firo ndeɗo alqur'anare e ɗengal oɗo arabejo mo nanta haala maɓɓe ɓe nanata haala mum e gandi ɗo ko tinnare molanade se wattanare haqqillen sikkay ko biloyo e ñanni harana ɗum kalla wona ɗum ko tinnare ɓe wi wo si arabujo on hewtino e sa'i goo mo fala yetade oɗo pullo mo jannata wonde laana batu ko wiyete ka arabu ka qur'ana ko safina ɓe wi wo ko yo yahu o moƴƴinira kaydijo o yuɓɓinira ha o moƴƴina forme batowal o adda o bugo ka hore ndiyan pullo ganda ko ɗum wiyete safina ko laana so wi shajaratun wano ka qur'ana wi ɗum wa shajaratu zakkum
so wi shajaratu ni mo fala andi nde pullo on wonde shajara ko leggal o yahay o nangoya leggal janal o dimbangal. Ankabut so falama jannude inna awhanal buyuti la baytul ankabut yo pullon andu wonde ankabut ko mari jaawo o ƴetta e burigol o jinda o ya maru jaawowal o woppangal ha ngal faɗɗe o ƴetta ngal wara holla pullon haha huwal ankabut ko ɗum ɗo wiyete ankabut. musidɓe tedduɓe ko ha honto woni nde ɗo tinnare hombo wawi yuɓude ɓeɗo nde ɗo wakkilare tinnare sona allahu tabaraka wa taala ko nin ɓeɗo wakkilorno fi hendagol ngal ɗo gandal e juuɗe arabe ɓen portojo wi kanko tigi o ngalɗi. ɓawo ɗum toɓɓere ɗimmere nden ko windi ka pular ceernojo on o maaki oɗo ko ceerno mouhammadou e hoore jooli mo yewtuɗen fi mum on ceerno kataba o wi'i wo taskanelan duɗe ɗen e nder fuutari ndin ndaara noon lannone jangin on. taskanelan duɗe ɗen e nder fuutari ndin ndaara noon lannone jangin on. ani ko gimol o yuɓɓi ɗo daɓɓol. taskanelan duɗe ɗen e nder fuutaji ɗin ndaara nelan none jangin ɗin. mana ndaara duɗe ɗen e nder fuuta jalo ala hoɗo ka tawata goɗɗo e min jibinama ma mawɓe mum jibinama si wona hemo mandi duɗe ɗiɗi tati nayyi jowi alqur'ana e nder hoɗo ngon. ɗum waddata karama koɓɓe mo ɓeeno tinni ko tawon tun e hoɗo ngon on ɓiɗɗo mo jangata diina. o wi ndaaron noon e jangin on ko honno ɓe janniri men mawɓe ɓen no fillade tinnare mawɓe mum ko honno ɓe janniri men taskanelan ba e sigi ɗum no feeña e firtande deftere nden tasko ɗo ndaaron ba e sigi ko honno ɓe janniri ba e sigi. sa ndaari ba on siɓɓe tedduɓe no hawni ɗo ko jannugol kalfe ɗen e nder alqur'ana on mawɓe maka ɗo ko ba'un toɓɓere ba ɓena ɗo sinum ɗo ko sinñiiƴe sa windi halfere nden hinde nandi e ñiiƴe ɗen nde ɗo mandinirama ñiiƴe ɗen ko sinumo ñiiƴe on. sa ari ka soado oya tekkuɗo loppuɗo jangeteɗo loppinteɗo on ɓenne oɗo ko soadu ni ɓay o loppike Allah wallimo windori wa reedu ndun andi on ɗum dese makko on ɗo way wa reedu ndun ɓena oɗo ko saadu reedu gara ɓena ta toɓɓe ɓena oɗo ta loppiɗo sa junnitimo nandi e koyngal ɗo ko ta koyngel ha ɓe janni hay ba on ɓena nokkugo ndaaru ɗo ko toɓɓere ba ɓena ɗo ndaaru ba on dogi ba on dogi andi ba doguɗo on noon on yaafoto kala heeɗiɓe émission yoɓe andu ko ba dogi kono noon ko jallo laawi noon. eɗen so garti e toɓɓere nden ndaara ɓe waɗi duɗe ɓe waɗi ko wiyete kon saison d' étude ko honno jangirte ɓe waɗi tenen talata alarba jangeteɗe ɓe waɗi alkamsa ko wiyete kon congé hebdomadaire fawteteɗum ɗum e nder yontere nden ɓaawo portoɓe moƴƴinɓe académie validaɗo on ka UNESCO ɓe inni wo kala jannuɗo payko yontere nde fuu ñallal ko o fawtaki hande kadi haray a lowamo gandal a ɓoru gandal yaltinɗa e makko ko ɗum addi yo sonde dimanche yo wonu repos fi yawgol ka école joni noon kamɓe ɓe ƴetti alkamsa on fi hen ɗum alkamsa payko ko yahay looto koye laɓɓintino koye moƴƴintino ha moƴƴa fi yahugol heɗo waajuji ɗin e jangin on ka juma isan ñallal ngal ko alkamsa ko cleaning day ko laaɓal hygiène ɓe ñande ko fi laaɓal tawa julɗo on ñande jumare nden himo laaɓi mo beɗɗi ko ɗum addi fowtagol ngol e alkamsa na wasi qur'ana jangetake alkamsa de. donc ndaron kadi kurkanagol karamokoɓe ɓen ko ɓe mawɓe moƴƴuɓe aran ɓe kurkantono ceernojo kon ndaron hande enen si en wuuridi e karamokojo ko honɗum waɗanten o ko honno dankorten o ko honno ɗaɓɓirten du'a o ko honno jogitortoɗen o saabu oɗo ko aden alqur'an karim balko yen jalkito hande karamokoɓe ɓen si karamokojo tampi wiyen o ko huɗaɗo so ñawlike o yoɓitari wiyen ko bandijo en neldata en hokkata o ñawlota ko okkenmo ndaare sifano ɗin piiji ɗon wona noon ɓeɗo wawno wallahi musidɓe tedduɓe ɓe sincani alqur'anaji nden keeri si pay kon ko hewtiɗo ɓe nabe o saa o ɗum woni mawɗo makko on adda e nagge nde mo jippina qur'ana haara karamokojo on heeɓi kolte joyi nayyi e juuɗe makko ɓaawo ɗum noon tumbe waɗe alluje molanaɗe karamokojo on hibbane jawdi okke nayi hewre ko ɓe remanaynomo kon wallahi musidɓe tedduɓe simore wotere ɓe ittayno ñale en 1725 fewdo Fuuta Jallo watta hare nden Talansan fi liɓoygol kefera ko ngun Talansan lande économiste ɓe mawɓe ɓen ɓe jooɗoɓe calculanayi nagge ko yeyeteno on tuman kon sa waɗi prix ɗin mbuuɗi hande a waɗiɗi par devise a waɗi fiscal actuel ɗum wirama ka devise on ko fewndi kon hande adnanlaw a taway ngaari ndin ñale ngen ko sotteno kon en 1725 si ɗin mbuuɗi ɗon wattama e mbuuɗi fewndare hande
a sooda e remorkuuje 12 ru 12 remorkoal 12 remorkoal ko coggu ɗum coggu wa valeur wa ɗum mawɓe ittayno musidɓe tedduɓe subhanallah walhamdulillah laaɓal e manngural woɗani jooma ɓe ƴetta ɗum ɓe hokka ceerno on yo wallitor ɗum fii haa fay ɓe jannga qur'ana e fii haa barki diina kan heɓoo ɗum kamɓe ɓe waawno ɗum hannde so wiyama ɗo a torane karamakoje on paasi mo ɓe no darde ha hawra e 1000 francs mum korohum kum kongo yiltano ka magbanaru ta kanko e paranti ɓe piruno ha so jaɓi kum walla ɗum faabi tawi o ala feere goo oto angal yaha e accamo ko ɗum o jaɓirnon ndu ko ndun o yaltinta o wiya yo ceerno o wallitoro tentini noon tentini yalla ɓeyden wallude wano ka wonɗen ɗo hannde menen kam e wuuri ɗo hannde lagine ko wiyete guddan kon jikku guddan ko ɗo waɗana grade ko wiyete ko maréchal ko wiyete metelol sakkitorde gurdan ko wiyete guddan kon pengleyagal ko lagine haaɗi puisque son ƴewtike ndi leydi men ɗo kala karamakojo mo yuɗon ɗo e nder bañolwal moƴƴal tawɗon himo waalo e suudu moƴƴuru ko taw landito ko invitation ji mon ɗi gaɗat toon wallahi billahi tallahi kala ka wonirɗen e hoore adnallah on sen yeƴƴitike goɓɓen ittanaymo mone sen wuuridi e makko ka leydi meɗen ɗo e waɗaymo forowol donc ɗum ɗon on ɗon jikku no tampini leydi ndi mi ñomituɗon tum ɓay haray no fewnodiri sakkitorde nden e toɓɓe ɗen nayyi ko feeñi kon e tinnare maɓɓe wakkilare maɓɓe koko oɗa portojo Robert Beckman ko wooli kon l'installation de l'état islamique de Fouta Djalo no ɓe sincirno mamlaka Fouta Djalo on tawi noon sen ƴetti konngol Robert Beckman ngol kanko mo wi wo kaka 16e siècle on woni ko ɓe créé oɗo dawla oɗo mamlaka islamia ɓe waɗi capital ngal nokkel kaari capital politique on timbo ɓe waɗi suudu parlement on Fugumba ɓe waɗi diisodiral ceernoɓe ɓen laabe ɗum ko piili miili ɓe waɗi base militaire on timbi Madina ka wiyete pellel modiyaɓe ɗon joni ɗen wawi heɗade mawɗo meɗen karamakojo meɗen e karamakoɓe Fouta Djalo no maake ceerno Ibrahima Dama yaqulu ceerno Ibrahima Dama fi kitabihi ceerno Ibrahima Dama no maaki ka deftere maɓɓe maaketende tarjamatul majidi fi siratil walidi ɓe maaki ɗon ussisat almamlakatul islamiyatu bi Djalo ama 1140 lil hijra ɓe maaki wonde kamɓe ceerno Ibrahima Dama oɗo royaume islamique fulɓe ɓen Fouta Djalo oɗo o sincama e hitande wulure e 150 fergu annabijo sallallahu alayhi wa sallam en gandi ɗum koko ɓooyi ɗum na hande yanko jum woni ko ɓe sinci oɗo royaume islamique Fouta Djalo ɓe waɗi capital politique ngal timbo ɓe waɗi suudu tarindu metelol ndum Fugumba ɓe waɗi diisodiral ngal piili miili laabe ɓe waɗi base militaire ko sécurise royaume on kon e timbi Madina ka wiyete pellel modiyaɓe ɗon siɓe tedduɓe haala kan moggo ka ɗuuɗi kono en sakkitoray ɗo toɓɓere goo natijatu tanzimihim li dawlatihim tilka ko ceerno Ibrahima Dama maaki kon wonde ɓaawo ɓeeɗo julɓe mawɓe seerenɓe taalibaɓe lamɓe keetunji Fouta ɗin tekunji ɗin ɓe tumbodiri ɓe waɗi oɗo royaume islamique Fouta Djalo o maaki piiji 10 yaltuno e ndin juɓɓudi maɓɓe nafaji 10 yaltuno ɗen hani ɗi jantade ndaren ɗi ɓe maaki ara nun ɗum no jeeya e ko yaltuno e nafaji ɓaawo ndiɗo laamateri diina yankori sincama e nder Fouta Djalo mawɓe maaki e hino ɗo nafaji yaltunoɗi ɗin e ndin juɓɓudi ɗon fiyo ɓe organise ha mana royaume on o ñiiɓa hara o bonirari ɓe fottanno toɓɓe 10 e hino ɗen toɓɓe no ara ɗo ɓe waɗi ɗe diwanu ko ɗum nanto noyni diwan konon to Fouta Djalo ɗin kaydiji hanteleren duuɓi 25 ado hande haɗi koolaka gimbal suudu almami on Fugumba sa yehino a ƴetta e torso yonnoɗa jangga ko ɓe windi kon ara nun ɗum a nuktatul ula toɓɓere aran nden ɓe waɗi insha'ul khilafati bi ta'yini imamin lid dawla ɓe waɗi ɓe créyi ko wiyete kon khilafa ɓe waɗno ɓe waɗi khalifa ɓe waɗi almamijo laamotoɗo dawla Fouta on mana saare mawnde be hara no mari ton almami mum on kono Fouta Djalo fof fotta tarana goto metelol wona almami Fouta Djalo hitande ɓe fottuno ɓe sinci on ɗon dawla ɓe waɗi ɗeɗo toɓɓere ko ada lamminede almami ɓe Fouta Djalo ɓen ko a cheikh
الأستاذ الجليل الفلاني ألفا كرمكو ألفا وتيمبو ويتدون الحاج إبراهيم سامبيغو kanko adi wonde mana almamijo Fouta Jalora noon Ibrahima Sambegu no wiye karam ko alpha o timmo toɓɓere ɗimmere nden ko tawsi'u dawla fil imarati al mutajawira ila al imarati al mutajawira ɓe yanñi kadi noon kadi joni royaume islamique on ɓe naɓimo e leyɗe kawtaje ɗen on tuma ɓe lumbini islam on lagine ɓe nawrimo Sierra Leone ɓe naadimo e nder Gambia ɓe noddingol ɗo leñol temene ɓen timiniɓe ɓen e konoɓe ɓen e meniɓe ɓen ɓe jonni ɓe islam ɗum ɗo sikki ala Sierra Leone ɓe wowlay si tawi l'islamu nafi men ko pullo Allah waɗi sabu donc ɓe naadoyi lindi on tuma ɓe wallidiri e royaume manden gon ɓe duñi islam on ɓe naɓimo e nder forere ndin kadi ɗum koye Guinée forestiére on toɓɓere tammere nden e batteji ko ɓe acci kon ko taksimu dawla ila dawanin li taysiril muhafazati ala shu'uniha on tuman kadi ɓe fecci kadi royaume islamique on ɓe waɗimo ko wiyete kon diiwe fi hamɓe wawa toppitade hara fof no yuɓɓodiri ɓe waɗi diiwe ɗen tati ɓe waɗi diwal labe e diwal timbi e diwal timbo ɗum wona ko cobbe sendire ɗum wona ko metelli tarire ko ɓe waɗirno ɗum ko li taysiril muhafazati ala shu'uni dawla ko fiyo ɓe wawu renugol royaume islamique mo ɓe sinci on ɓe waɗi ɓe responsabilisé laɓe fof aynirgol sengo mum dankito ko halda fottana kon fino dina kan jogitore e leydi ndin ɓe halfini timbo ɓe halfini timbi ɓe sendi ɗum ɗo ɓe waɗi capital ngal e nder timbo on ɓe waɗi base militaire on e leydi timbi ndin ɓe waɗi duɗal mawnugal ngal ka fottete ɗon e nder leydi laabe ndin toɓɓere nayaɓere ndin taksimu mas'uliyati shu'uni dawla bayna dawanin tahta muraqabati imamin hakimin ɓe sendi kadi responsabilité ji ɗin kala saare mawde e ko wiyete kon hande région jano ma koɗoli yimɓe ɗuuɗuɓe ɓe ƴetta ɗon gouverneur jo goto ɓe waɗamo gouverneur on ɗon occupe o ɗon o ñaawa yimɓe ɓen ta ko kala ko o ronki o ƴetto ɗum o adda o ƴetta ɗum e yana o waɗa renvoi o ƴetta dossier ji ɗin ɓe o nanodirari ɓe o adda timbo tawi timbo no wawi wonde almami Fouta jooɗoto timbo hitande ara o ñaawari hakkunde haɓuɓe ɗiɗo kala laaminoɗo ɓe fowtinamo taasi hareji goo yani toon fi keeri en e fi yeddodiri en hara e nden nokkure ka ɗum ɗon waɗi halfinaɗo no ɗon gouverneur jo juge jo ñaawowo ɗum kadi ɓe wawi wadde ɗum e nder leydi Fouta Jalon ndin jawabun ɗum ɓe waɗi incha'u majlisi shura wa mu'askarin kabirin li takwini shababi ala difa'i wal qiyada on tuman kadi ɓe waɗi kadi parlement ɓe waɗi assemblée jano ɓe waɗi suudu assemblée on Fugumba ka fotte haldane disposition ji ƴettete ɗi ɓe moƴƴini julle 13 ɓe naade suudu 12 diisodirteɓe e jullere almami on ha hande sa yeeya naati ka suudu Fugumba ɗon ka takko juulirde ɗon yona hay 20 métres a yiyay batte ɗen julle ɗen kan ittanoma kono kadi irinoɗon ɗon halimay budde 13 laaɓi ɗiɗi nam ɓe waɗi toɓɓere jeegaɓore nden ɓe waɗi incha'u ittihadin wa tahalufin islamiyin bayna Fouta Jallo wa dawlatil Mandeng fi Guinea al ulya wal ghabiya ɓe waɗi kadi organisation union juɓɓude hakkunde leydi Fouta ndin e leydi Maninka ndin sabu ko kamɓe ɗiɗo wonno almami ɓen ko ɓeɗo wonno julɓe ɓen e leydi ndin Maninkaɓe no cippirde to fino dina kan yajira fulɓe no cippirde ga ɓe haldi yoɓe fottu ɓe waɗa jogodira e jokkere en ɗan si tawi leydi Mandenge ɗin atakama tawi ko kefero atakiɓe haray waɗɗike Fouta yawgol wallito si Fouta atakama ma bone yani e Fouta haray waɗɗike Mandeng argol hikko yeeso duña oɗo bone wallahi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo noon continue no haange duuɓi ha ɓe sinci sana ko yaagal fino ɓe wowodirra ɓe welda hara ɓe haɓari ɓe seedari ɓe sinci ko wiyete ko maccuɗo Alpha Yaya e maccuɗo Samori hiɗen mandi ɗum naafi hande a fottata e maninkaji a pullo wiyamo maccuɗo Alpha Yaya o mosane o jalane lagine dog a maninkaji fottata e pullo hande wiyamo maccuɗo Alpha Yaya o jalanamo sana ko yaagal lannino sabu politique juɓɓude nene goto yaagal bontino sabu politique wonti gaygo e konnago e haasiɗi mo ɓeno inna oya ko bonɗo hay goto faalaka oya mo holluɗa wo weeruji oya ka werti wallahi o ƴette pore o lampuran o fusaɗi hande ko noon lagine fewdori kono ɗum hari ala ñande goo hari e nder leydi lagine ndin ala welduɓe ha hewti pullo e Maninka sabu ko ɓe wonno almami ɓe ɗiɗo ko ɓe sutano ko ɓe julnayno ko ɓe noddinayno ko ɓe waajotono ko e ɓe heeɓi ko wiyete kon almami
almami Samori Touré yana al imamu lanɗo julɓe koye ɓe heɓi almami e onoɓe alpha yaya koye ɓe heɓi alphajo koye ɓe heɓi imamu holli wonde ɓeɗo ko ɓe wonno julɓe ɓen kala mo Allah waɗi julɓe ndiɗo leydi Lagine ɗo ko ɗi leƴƴi ɗiɗi Allah waɗi sabu si ɓeɗo ayri hande ko ɗum wiyete ya asafa en heɓi suno en toriki Allah Allah ittu ɗum toɓɓere jeeɗɗaɓere nden ɓe waɗi al iksaru min iftitahi al halakat al ilmiya wa bina il masajid ɓe haldi ɗuɗɗingol duɗe e darnugol juliddaje julirde nde ɓe adi darnude nden koye leydi laɓe ndin piilimili hikkinde ɗon nden ko julirde nden kankalaɓe ɓe darni ndeya kadi kankalaɓe mi anditinayi seeɗa ko wi ɗon kankalaɓe mana ko ɗon kankan e laɓe fottaynoɓe diisodira fi jogitagol laamateri islamu ndin e nder leydi Lagine ndin ɓenna kankan ari yo laɓe yaltu jaɓɓo kankan kaɓe fottayno ɗon wiye ko ɗo kankan e laɓe fottuno ko ɗum wi ɗon kankan e laɓe mana kanka laɓe ɓe darni ɗon julirde molanade fi ka kankan e laɓe fotta ɓe juula ɓe diisodira ɓe jonnidira pehe fi jogitagol islam on e nder leydi Lagine ndin ɓe darni nden ɗon tammere nden ɓe darno e ndeya pellel modiyaɓe nden ɗon ko nde darna ko en 1612 ɓe darni ndeya e leydi Timbo en 1682 ko sabu ko nden ɗon sunna kon wonno sabu nde ɗo haare wiyetende la bataille de Talansan en 1725 donc on andi ɗum ɗo haari ko jogodiral timmungal e huwodiral e ɓantal diina alandanɗa hoore ma en turiki Allah enen kadi Allah arsike ñembugol ɓeɗo jeetataɓum ɗum ɓe waɗi ko wiyete kon kanunu ɓeya ɗum kanunu tabadul ri'asa bayna ajilla e qaba'ili dawanin ɓe waɗi ko wiyete transaction du pouvoir tawi leñol gotol e suudu woturu laamota ko hande kadi joni kala gorol gaynaygol e gori Fuuta ɗin hara yoɓe arɓe inna min gaynayi no gasa min heɓay amin gasowo laamade si ɓeeɗa laamike duuɓi ɗiɗi ɓe jonna ɓeeɗa iɗen andi ɗum no windi ka defte français ɓeena ɗum la transaction du pouvoir entre Soria et Alfaya Timbo Soria e Alfaya Soria laamo duuɓi ɗiɗi Alfaya laamo duuɓi ɗiɗi tawi porto woli fi démocratie hande duuɓi nayi ma duuɓi joyi laamiɗo be ɗum laaɓi ɗiɗi e wiyay wallahi aɗo ɓe wolde ɗum gila en 1720 hari Fuuta Jallo kañum gollitiri ɗum ɗon mawɓe ɓe wawino wota goto laamu tun lutta ha sonkina wota goto laamu tun lutta ha o bewa ɓe waɗi gori ɗin kala gorol laamingol duuɓi ɗiɗi ko jonnitangola gorol ko ɗum woni Alfaya e Soria jaɓodiral laamu en andi ɗum ɗo kadi koye jikku moƴƴo e yurmodiral e nanodiral e pinal molanangal ɗum ɗo jeyano ɓe na Sorbonne jangi ɓe wona Toronto jangi ɓe wona Birmingham jangi ɓe wona Belgique jangi ɓe wona Australia jangi ɓeɗo kaka lele munneje ka mangoje ɓe jangi Fuuta kono daari juɓɓudi maɓɓe ndin ɓawo ɗum ɗon toɓɓere jeenaɓere nden ɓe waɗi insha'u hattin wa fulusin wa mawasim tijariya li siyanati ala kiyani dawla joni noon si laamu heɓike leydi hettike aɗa leydi no du'a kippede jawdi no du'a heɓade bindi kadi jangeteɗi no hani heɓade on tuman ɓe moƴƴini bindi ko ɗi wiyete alpule woɓɓe men no andi ɗin ko ɗin wano ceerno Samba Mombeya walli fori deftere mum ogirde malal ko ɗin wano ceerno Samba Ɓuriya walli fori deftere mum mantoreji jooma ko ɗum wano ceerno Isaaka Dongol windiri deftere gori ɗin e ɓante ɗen gori ɗin e ɓalɗe ɗen mana ko alpule kalfe ɗen sa yi kalfe ɗen no ko arabu kono mase ɗen na arabu ko pular ɓe moƴƴini ɗin bindi ko gollitire nder Fuuta Jallo ɓe moƴƴini kaalisi kadi hari Fuuta no mari mone mum on ɓe wi wo hari cewɗi ɗin mana jeton ji ɗin ko ceede ɓe moƴƴini ɗum ɓe organise hakke ko tawi ɓe organise e ngara e toɓɓere sakkitorde nden ɓe waɗi ko wiyete insha'u wasailin lil ilam mislu tobal wa alamatu tamyiz bayna al muslimina wa zairina gayre al muslimina mislu al bitaqa al musamma bi talkuru eyi wallahi ɓe waɗi on tuman kadi e source de communication si tana waɗi si goɗɗum waɗi fiyo fof andu goɗɗum waɗi ko duwa moɓodiranede ɓenni joni noon ko honno gasitten andinde woɗɗitiɓe wonde goɗɗum waɗi ka woɗɗiti ɓe wi hurnden tabalde ɓe moƴƴini tabalde ɗum sa nani goɗɗo nena tabalde ko bidia ko ɓayo anda ko addi tabalde kon ɓe moƴƴini tabalde tawi si nde tappama siko lanɗon nodditi jama on ɓe marino nde tappire ando lanɗon nodditi fo siko fatunde heeɓi siko mawɗo maayi ɓe marno ɓe tappira siko paykum maayi ɓe marno ɓe tappira
siko gorko maayi ɓe marno ɓe tappira, siko debbo maayi ɓe marno ɓe tappira, siko koɗo heɓi marno ɓe tappira, siko suudu sumi ɓe marno ɓe tappira, siko yiite ngesa fuuti remoɓe ɓe marno ɓe tappira, siko goɗɗo yooli en tout cas nde tappete tun kala nanɗo anda ko ɗum ɗo waɗi, ko goɗɗo yooli fof yara ka cangol, ko ngesa yiite fuuti yahe sakko ɗon, ko suudu sumi yooɓe ndiyan. Yani ɗum ɗo kadi koye pinal wonno koko wiyete tabalde, ko ɗum waɗi ɗe weltano musidɓe meɗen ɓen ka tabalde Fuuta, ɓen ɗon kadi ɓe nganndi ɓe ka internet, tabalde Fuuta en, ngeru ngun en, awa salmodiral en, goroje jane, kore e puutoji en, ɗum ɗo fof haray hannde ko piiji huɗitaɗi fi yanñugol civilisation on, yo allahu tabaraka wa taala sembinɓe e muɗum. Ɓe waɗi kadi talki fi kala arowo Fuuta fi haaju tawana o julɗo, koyo ɓaaɓo ndun ɗon anndo oɗo na o julɗo, ko ɗum addi ko yo toon no wiye talki hannde, haa woɓɓe ɓay mawɓe ɓen feƴƴi ɓe watti moƴƴinide ɗum lekki ñanne e wiigol lekki afike ɓe jonna yimɓe. Hari ko ombo haɓɓoto talkuru Fuuta ko kala tawɗo na julɗo. Donc ko ɗum ɓe moƴƴiniranno talkuru na fi lekki colli ñanne, ma fi jaabu ma ko haɓɓe keeci, ma fi ngorgu, ma fi jiggol e ɗuma, bal ko ɓe moƴƴinino talki ɗin Fuuta Jallo koyo anndo kala yiyaɗo no haɓɓi ɗum ko ɗum ɗo woni ɓatakuru tindinayno ɗum wonde oɗo na o julɗo, haray jogemo e jogal moƴƴal belajo moƴƴuki men kin asika mo waɗaymo sabono to islam. Haray ko wano ɗum ɗo woni ko wiyete ko Fuuta hankin. Fuuta hande on kala e meɗen si acciti haqqilari yi'i hande ko leydi caaliji suwareji, ko leydi école ji gande heferɓe, tata gande diina ala, ko koɗoli caabuɗi sukaɓe ala, ko yummiraɓe nayeɓe aray hande hoggo, tawa hoggo ngon fof mana hoɗo fof ta ko yummiraɓe tato e mawɗo goto wonɗo soƴƴade habbi ajara. Andi hara ko sifano ɗin piiji ɗo woni hande koɗol ɗin e sukaɓe wujjoɓe be'i e baali fi ko jatoro e ko organisera soireji e jiwoye puykoy koye anda hiri weeti, janggata ɗaɓɓata ekkitota ko mecce, ko sifa ɗum ɗon hande woni nder Fuutari ndin e fonctionnaire ɓe murtinoɓe yimɓe e lamɓe fenoɓe e mana kikalaɓe ɓe anda tawhid, anda sunna, kada tawa kadi no añi gonga on kadi faala ka dina selluka. Wallahi ko sifa ɗin ɗon hande woni nder Fuuta hande on ɗon hayse natare e détail ji, ko résultat noon ɓaawo nde dawla islam on liɓama Fuuta Jallo. Transaction pouvoir on jaɓodira laamu hakkude Alfaya e Soria woni ha hewti e almami Umaru, miñam makko almami Boubacar Biro, o tawi wonde hewti ka portoɓe ngara jaɓita laamu ngu, janfodiral e sortidiro koyɗe fuɗɗike, kanko ko militaire jo naɓaɗo e leydi Keebu, leydi Télémine, o formoyama o yaltoyi ka base militaire ɓuɗɗo janɗude on no wiye forme no wiye honnode fottirde sukaɓe, ɗum koye leydi mana Turkun leydi Keebu ndin e leydi Télémine ndin, o yiwti toon o tawi fewndo ɗo siko kanko sori joni jogiti laamu ngun e belajo si ɓe ardi doole o waway dartade, fewndo ɗo si ceernojo laamike ɓe liɓaymo, o ƴetti laamu e juuɗe koto makko kanko almami Boubacar Biro, yalla ɓeydan mo yurmede teddungal. Oɗo ɓayo hendike laamu ngun ko noon geɓdira han, oɗo Noël Balé portojo on ari organise nde ɗo haare wiyetede la bataille de Port et Daka, ɓe sahimbinoyi oɗo almami Bakar Biro ka wiyete botore ɗon. Haare nden ko waɗno koye leydi Sumbalako, ɗum ko e leydi fewndo ɗo ko Balé on, hari ɓawo ɗo ko Port et Daka ka wiyete Petel Djiga ɗon. Piiro ngo waɗɗo e nder balɗe ɗiɗi ko fawi e taalibaɓe e makko baɓe Fuuta Jallo 100 sahimbina, ɓawo ɗum almami Bakar Biro raɗa ɓe felloyimo kaɓe warno ɗon almami Boubacar Biro. Hande kadi islam wonare e jam e nder Fuuta Jallo on, jawdi heɓake nder Fuuta Jallo on, woni dogugol sansanta doga yalta leydi ndin, sattede naati, majjere naati, diina yalti, ko ɗum moɓi o gonon ɓe moɓe fof Europe. Wallahi hara ko ɓawo ɗon koko woniri Australie, wano jatigi an ɗon ceerno Souleymane en Birmingham ɗon, hiɓe andi wano ceerno Souleymane en ɗon ka lawol kisale hiɓe jeli, tawi goɗɗo no marno ka wona ka mum Fuuta Jallo ne a kolce wulure nagge, woyɓi kolce wulure nagge, wa billahi aleykum. On dogay ɗo yawgol e suuɗagol ɗowdi police ndara ka niɓɓitiri wo moltoro ɗon, o wattano ɗum kolce wulure nagge ceerno jogiɗo ɗum wo on ɗon ko patron jo, kosan ɗan ko jawdi, jañe ɗen ko jawdi, portoɓe watti arde jo Nigérien ɓe no arde sooda jañe ɗen naɓa, tewu ngun ko ngalu, guringil ko ngalu, ƴiye ɗe ko ngalu, ɗum ɗo mo heɓi kolce wulure ko ndu naɓata goɗɗo.
hari ɓaawo ɗole wallahi a yiyeno Fuuta Jallo yummirawo goto mo kolce 100 nagge, a yiyeno yummirawo mo kolce wulure nagge, a yiyeno mo kolce guluje 2 nagge, a yiyeno mawɗo mo guluje 3 nagge Fuuta Jallo. ko ɓaawo islam o liɓama nguya naati nulɗal yalti majjere bonki naati e leydi ndin Allah mehi jawle ɗen, Allah fuɗɗa yeddede, riba fuɗɗa ñaamede, zina fuɗɗi wadde, bidiyaji e shirku naati e leydi ndin, hay canɗi hay ɓulli ɗi anndanɗa hoore ma ɓulli canɗi ka yimɓe yarayno ndiyan laaɓuɗan ɓuuɓuɗan e kala no ceeɗu ngu wuliri o koye cankoye fof ɓeeɓi, leydi ndin yoori fof wonti boowe, lemunneje ɗen watti joni wiyeede ɓendita boni bananaci moƴƴugol, ko ɗum doginege nder Fuuta Jallo, ko ɗum addi exode rural on. isan yeddugol Allah ngol sabu yanugol islam on no jeeya e ko yorini kamen ha yimɓe ɓen dogi yalte leydi ndin. Allah ɓeyde wallude. Arayi inchallahu ɓe ngari han ɗo fewdo ɗo menen ɗeero nga ko 22h59 ni fewdo ɗo ka tumbere fulgere suudu ɗo eɗen wondi ɗo makko baɓe hotoɓe ka woɗɗi meɗen faala yen darnu ɗo émission on hannde e leer on ñoƴƴino en e wawaɗe fuɗɗade tan baafingil pakalawingil tawi nde udituɗe wono ombanade hoore mum ko wiyete réseau on kon aray ko fewdo ɗo wawɗen hettude ligne on e daroɗen ɗo foden jama on gotel e piiji ɗiɗi. Si Allahu tabaraka wa taala laatini invitation men on Europe préparoɗen oɗo thème mi foda on kala saare ka fulɓe mooɓi oɗo conférence a multiple langue. Si tawi koye colonie ji français ɗin mi débrouilla ha mi ñoƴƴa mi wawa wadde oɗo exposé en langue française. siko e leyɗe anglais ɗen kan inchallah ɗum ɗon min takodino e muɗum seeɗa naafi joni pulal ngal ñaami english on seeɗa. Kala ka mooɓi ɗen en fulɓe tun hara hebbine yettingol ɗum ɗo no heddi e mawdu on yewtugol fi karamokoɓe Fuuta Jallo ɓen. Karamokoɓe Fuuta Jallo ɓen wano andintingol jama on seeɗa fi Ceerno Alpha Samba Ɓuriya. No gandi ko wi Ɓuriya ko ɓuri ko ya yahu, ko ɓuri ko yahu janga. Hakke ko mawɗo mbarno gandal ɓena ko ɓuri yahu Ɓuriya, ko ɓuri yahu ɗum wi ɗon Ɓuriya mana ko ɓuri ko ya yahu. Jangen fi Alpha Ibrahima Sambegu karamo ko Alpha mo laɓe gande maɓɓe e laamu nunɗal ko ɓe waɗno. Alpha Isaqa Dongol e gimɗi maɓɓe 3 ko ɓe yimi ɓe mantini laaɗo Allah sallam. Jangen fi Almami Amadou mo Ahmadou oɗo koye leydi ko wiyete kon Sara Moussa ya e leydi Mamoun kerol meɗen e Dabola. Alpha Saliou mo Bilima en ɗum koye leydi Linsan. Jangen fi Ceerno Mamadou Njandi ɗum ko karamokoɓe jannuɓe Ceerno Samba Mombeya ɓen. Jangen ɗum koye leydi Burundi e leydi Popodara. Jangen fi wano Alpha Ousmane mo Alpha Samba Dakindi mawɓe winduɓe deftere tajwid e haala pular ɗum koye leydi Kala e leydi Labe. Jangen fi Alpha Ceerno Ibrahima mo Fugumba no wiye Alpha Irayma. Jangen fi Cheikh Mouawiyatou Massi. Jangen fi Alpha Kaldu Pili Nini ɗum koye leydi Labe. Mawɗo adiɗo moƴƴinde ko wiyete kon devise Fuuta Jallo ko on ɗum windete ka drapeau islam on ɗon ko Alpha Kalidou Pili Mini. Jangen fi Ceerno Ibrahima Ndama mawɗo wallifiɗo deftere ndende jannguɗen seeɗa bindi muɗum ka arabu o wallifi deftere pular o windi rentine Fuuta e sincaɗi. Jangen fi Ceerno Souleymana mo Coro no wiye Ceerno mo Timbi sincuɗo timbi e burwal tappe on timte honude bomboli on sinci timbi Madina ko wiɗon timbi Madina ko Madina timma ɗo wiya timbi Madina darni julidde nden pellel modiyaɓe sinci dongol tuuma sinci timbi tunni sinci ley miro. Jangen fi sifa ɓeɗo. Jangen fi Ceerno Mouhammad Samba Mombeya jomiraɗo fannuji ɗin e gande ɗen wallifiɗo deftere no wiye ogirde malal. Wallifi deftere goye arabu no wiye Lamiyatu Tullab. Windi deftere gimɗi 399 waccugol annabijo sallallahu alaihi wasallam. Mawɗo wuulirenoɗo arabu wa jibinaɗo Makka. Jango en fi mawɗo faatiɗo e leydi Telimile no wiye Ceerno Mamoudou Ɗaggel. ɓen woni Mama Soro almamiɓe no e leydi Telimile ndi fewdo ɗo ka wiyete Ɗaggel ɗum ko burwal sunki. ɓen wallifi deftere ɓeyni ka deftere maɓɓe sagatamo diina mo yahari Madina no ɓuri mawɗo mo Madina mo ala e kantina. Sagatamo diina mo yahari Madina no ɓuri mawɗo mo Madina mo ala e kan diina. Inchallah ñande go en yenñoye ɗum en hanno yewde fi fulɓe cey adnallah on ka conférence ɗo ordinateur on no uɗiti yeeso an ɗo miɗo suti ɗo recherche ji komi waɗi fi Cameroun
Éthiopie, Soudan, Somalie, Tanzanie, Rwanda, Nigeria, Niger, Benin, Togo, Burkina, Ghana, Mali, Sénégal, Sénégambie, Mauritanie, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Guinée-Conakry, leyɗe sappo e jeenayi ka fulɓe ɓe woni ka ɓe mi ñomitana en seeɗa inde karamokoɓe e defte maɓɓe heddiɗe wano e lamɓe kadi fulɓe feeñuɓe tawi laamuji maɓɓe ɗin ko pirdi misal wono Ahmad Adio Cameroun e janngugol fiyoɗo sincuɗo dawla Sénégal on no maake a Cheikh Souleymane Bourrasine e jannga fi oɗo deftere ñomita seeɗa e deftere oɗo Ahmad Ampate Ba jannga fi oɗo sincuɗo oɗo dawla islam on Kolda Casamance ɗum ha hewtoy Tambacounda ka wiyete Iliyaw ɗon mawɗon no maake Cheikh Saïd mo Ahmadou Iliyaw mawɗon no walli fi defte 11 e arabu e defte no wooda e yewta seeɗa fi Nigéria état mana Fulani on dawla Fulani on e nder leydi Adamawa ndin e institut islam mawɗo mo Ousmane Dan Fodio sincuno Sokoto wallahi iwa ɗon ara yewta seeɗa fi karamokoɓe leydi Nigéria wona Ousmane Dan Fodio jibinaɗo en 1754 fati en 1817 yewta fi gueɗal makko Mouhammad Bello on ɗon warno ha Fouta Diallo ari leydi Mamum o fanda suddiɗo wari o jangi Fouta Diallo duuɓi ɗiɗi o ɓeyti hore ko be makko jannomo kon o yahi o sincoyi ndiɗo laamateri wiyetendi Marata e Zamfara e leydi Nigéria ndin han o naɓori fulɓe towtuɓe mo ɓen sincoyi saare wiyetende Sokoto e Nigéria mana Sokoto ko iwɓe Sokotoro e leydi Mamum ndin siɗa yaade sa feƴƴi Bale siɗa suti Dabola saare nde no wiye Sokotoro iwɓe ɗon ɓe Mouhammad Bello naɓorno Nigéria sinki nden saare ɗon ɗum ɗon fof no hana ndaarede nde yewten fi leydi Masina leydi Mali dawla Cheikh Ahmad Hamda Lobbo oɗo ceernojo Ahmad Hamdi Lobbo jibinaɗo en 1776 o faati dalle 1800 oɗo kadi ko golluno jibinaɗo ka saare no wiye Yongo Siré ɗum koye mofti e leydi Mali ndin coopération ji jani ɗi o waɗno kanko Ousmane Dan Fodio no ardirno Fouta o ɓeyditi gandal Fouta Diallo e leydi Pilimile e leydi Dara Labe ndin e o yahi o sincoyi saare no wiye Larde Baali ko mana lalorde Baali ɗi hokkano ɗin Fouta Diallo ɗo o sincoyi o innitiri ɗin o wiɗo Larde Fouta ɗum koye leydi Masina ndin e leydi Mopti ndin neɓirari noon komi yehi ha mi hewti ka wiyete Jene ɗon miɗo yuri Burkina Faso mi ardi Mali ko oto mi rewri fi yi'ugol ɗin mandeji e leydi Masina haɗay ɗum ɗon fof no ton e ko Ahmad Ampate janti ka deftere makko Imperatoriatu Fulani Masina l'Empire Peul du Masina deftere windande en 1965 Paris ƴetta seeɗa e ko yewti ɗum ɗon fof no hana yewtede kono sahi on poɗite moƴƴa on yafoto daroɗen ɗo niɓɓi moƴƴa sengo lagine ga heɗitiɓe ɓen fof yo Allah windu baraji e mi fodi inchallah mawɗo on en arto e makko kadi yanñen mo ɓuri ni hara tan on no woodi inchallah 3 heures de temps exposé conférence on mi jonni tan laawi ɗin ara jogiiɓe lande muɗum wa sallillahumma ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sallam wassalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Oustaz Abdallah no kaliñe Oustaz Abdallah Birsel salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh aray weltani ke fadilatu cheikh al akh al fadil Oustaz Abdallah Diallo Ba Mombeya en toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah waɗu joddi nde yewtere maɓɓe ɗo kala konngol ngol ɓe yewti ɗo fi misani hasanatihim yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim amin aray mi weltani ko on min tori Allah yo Allah o kadi weltano on ko Allah weltani on ko no ɓuri menen ko min weltani on kon wallahi mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah puuɗu balɗe ɗen moƴƴina battane ɗen yo Allah newnum ha ñande goo tawton men e ɗe leyɗe kam e woni ga hara nde yewtere ɗo ko feƴƴa nde ara ko en direct ha hiɗen sutodiri amin inchallah mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yeɗo soñdia hoy ko waɗi e kuppugol ɗuma ko fof yo Allah wattu ɗum ɗon hara ko moƴƴere hara inchallah o jama on fof e ley inde laawol kisal e kala wonɓe heɗitaade ngol laawol kisal ɗo haray mi weltani ko on min toriki Allah yo Allah on weltano on kadi yo Allah on ɗuɗɗin sifa moɗon kadi ɓeyda waɗugol hijabu e meɗen yo Allah artinan en kadi jikkuuji mawɓe meɗen e ko ɓe wonno hoore laawol diina e nder Fouta Diallo yo Allah artir Fouta hanki wonno wonirno noon hanki wontira noon kadi hannde
amin ya eɓen toriki kay ɓe wondu ɗon fof kadi ɓe weltanike ɓe wawɓe on supportude ɗon participa nde yewtere ɗo ha ka hewti ɗo yo Allah yoɓu fof ko ɓuuri moƴƴude e joddi hara inchallahu meɗen torono tañji ɗi wawiri permettirde o haray nde yewtere ɗo yonde wawi fillitede laawiji ko heewi ka daraɗo nawre yeeso haray benen kam meɗen heɗuɗi ga e buy nani hande ɗo konnguɗi ko tawata hara ɓe andano hino wowlede ka pulal ma inde cae no noddirte no kono hara ɓe anda ko honɗum woni saabu ha noddira noon kono hande piiji buy humpitama ɗo no hanuno kay ka nde yewtere ɗo fiiɓe karamakoɓe ɗo fof yewte hari mi nanino kay seeɗa kay docteur makka hino yewta no fiisiga ɗum ɗo haray vraiment mi weltike haray toni mi weltike ala sina mi weltike jazakumullahu khairal jaza haray ko musidɗo mon kadi no wiye Abdallah Diallo men noon haray na bako Diallo wonɗo Bexel ɗo kadi machallah jarama boy mo wonduno ɗon kadi Darussalami kono haray ɓooyi seeɗa ko wonduno en ɗon inchallah haray yiiɗi ñande go anditidiren sallah ye assalamu aleykum barakallahu fikum wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu weltanike on ustad moƴƴa noon inchallah e weltodirani mi weltanike on ustad men pour que Allah yalla sembingon e golle ɗe on ɗon golde ɗen meɗen humpitade e no woni feƴƴirde noon wakkilare nden yo Allah ɗuɗɗin sifa moɗon mi weltanike laawol kisal ngal en torike Allah yo Allah hisin en laawol kisal no nafude yimɓe ɓen no nafude julɓe ɓen no nafude jama on no faminde jama on no dayginde yeeso meɗen en torike Allah yo Allah ɓeydu ɗum ay weltike moƴƴa wonɓe sabuji fof yuɓɓidiral salmini wontirɓe Angleterre wontirɓe Australie wontirɓe Amérique wontirɓe partout Belgique Hollande mi salmini fof mi salmini Asi Souleymane ɗon e bandiraɓe meɗen ɓe salmini kala ka yimɓe wontiri fewndo ɗo nini e sukaɓe meɗen no Angola ka wiyete Mexico par ligne honnoɓe ɗuma honnoɓe ɓenta ɗum réseau couverte réseau fewndo nini ɓe heeɗi en ka tawata no woɗɗi Luanda ko teleren 4000 kilométres Luanda eɓe heeɗi en fewndo ɗo ɓe salminama ɓe weltanama eɓe heɗori en callback fewndo ɗo ka numéro meɗen ɗo ɓe fof jama fof weltanama haray laawol kisal no wonda en toriki Allah yo Allah wonde e laawol kisal amin ya rabbal alamin haɗa menen kam mi weltanike on e weltanike ɓen sukaɓe kadi ka laawol kisal afwan haɗa inchallah en tori Allah kadi yo Allah o weltana ɓe haɗay ko sukaɓe kono inchallah haɗay ɓe wakkili sabu no maari sifa ɗe leyɗe ka wona ga joni tawi hakkille makko hino fewti fi ka diina wolete o yiiɗi fi wolugol diina o yahay ka diina wolete ko jangga woni golle makko hay noon kay fanima azima haray no mawni moƴƴa no sabu menen ga leyɗe ɗen fewno kadi fewndiɗo ɗe waɗiraka fi diina ko ɗe waɗiraka kala ko yiɗaka diina ko ɗum woni ko fewndi ga tentini noon ko fewndi fewno ɗo kon kay wonɗo yiirde noon ka teleji kono haray taw yejjitu men ka du'awuji moɗon inchallah toriki Allah yo Allah ɓeydu moƴƴinanden ka meɗen ton min hewtoya ka meɗen ton wuuren ton artiren Fuuta hanki wonta Fuuta hande inchallah amin ya ilah tawi yeru wondaɓe ɓen o kadi ɗen inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah salam wa rahmatullah wa barakatuh joɗoɗa ɓen ɗo kadi heeɗiɓe ɓen ɗo ala ɓe salmina jama on ɓe feƴƴinana e suka meɗen wonɗo hunjade alqur'ana janga yoga e defte e juuɗe meɗen no ɗo suka yitte sojo mo keñe ko salmina jama on ɓawa ɗum ara ustalɓe goo no sengo ñamo an ɗo ɓe salmina jama on e yondinoroɗen ɗum ɗon jama on ɗo salon on ɗo no heewi tef alhamdulillah rahman wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim aray e musidɓe haray min salmini on ka wonti ɗon ton haray meɗen ɓeyɗon weltanade haray toujours ko en hunde wotere e affaire wallitagol dina kanno martira haray meɗen weltani on tonde e meɗen ɓeydi weltanade karama koye men tummini ɓen ɗo fii no dina Allah kan martira inchallah haray ɓay jondinen ɓooɗike haray min salmini on assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam tullah jazakumullah ko Mouhammad Alpha Sow ɓe wiyete ko suka moyeɗen mo mamum keñi ko woɗɗini hun jagol qur'ana firon gon kadi alhamdulillah mo firden qur'ana nden e defte cewɗe ɓe woni ɗo kadi musidɓe meɗen oustad Jakite musidɓe meɗen ɓe Marela kamɓe kadi ko gaynuɓe hunjinde qur'ana ɓe wonda ɗo eɓe jeeya e mawɓe ɓen ka duɗal meɗen innitirangal karama ko meɗen mawɗo Cheikh Boun Baz duɗal ngal no Kagbeling hakkude simantere e Kagbeling ɓen kadi no ɗo ɓe salmina jama on alhamdulillah fadde faliyata assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum assalam wa rahmatullah aray on jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi mbiɗa yetta on fof muɗum mbiɗa landa si tana ala toon haray
yo tori Allah subhanahu wa ta'ala yo naɓor en ka diina ɗo yeeso ta o naɓir ko ɓaawa mukko ya rabbal alamin alamin tori Allah subhanahu wa ta'ala yo wurnudu sunna o yo Allah subhanahu wa ta'ala yo ɓeydan en moƴƴe suga muɗum e hiɗiɓe diina kan e wurnudugol sunna nelaɗo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam wa aqulu qawlu hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wa assalamu aleykum wa rahmatullahi wa aleykum salam aw sago jarama boy mi weltanike on ga e inde duɗe ɗen fof ko woniri telen Europe on ga kon fof haray duɗe ɗen hiɗe ɗuuɗi ga duɗal ahlu sunna wal jama haray inde ceernoɓe wonɓe ɗo fewnɗoɓe ala ga e amir amen oustaz Bari Sohnon e alaji Ousmane Diallo e oustaz Ahmadou Ba haray oustaz Saïd Sow haray ceernoɓe mawɓe buy haray hino ga haray ɓe fof ɓe salmini on e inde duɗal ngal ga fappo heeɗiɓe ɓe ala heɗade fof hay no gasa ko ɓe wawat heɓade minen woni ga fewnɗo 0h15 haray kono jama no heeɗi moƴƴa noon mbay wiyata e ɓimbi haray nafogol loyta haray o weltanama inchallahu haray ala ko wawɗe wolde ɓaaba me weltike jasakumullahu hayran inchallah amin amin wa iyakum inchallah